Sanibona ningane zakwethu-ke nginibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphinda kuphikela kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ngambe uqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. Injabulo kubalandeli be-Kaizer Chiefs-ke kumenyezela umthetho. I-Kaizer Chiefs sivele yamemezela-ke noma yaqinisekisa-ke ukuthi uSibongiseni Mthethwa ubidlala-ke laphana-ke kwi-Stellenbosch FC enkabeni yenkundla. Usengumdlali-ke walo-ke leli qembu-ke ngokusemthethweni. Lezi ndaba-ke iqinisekise-ke laphana-ke ekhasini laphana-ke ku-Facebook. uSibongiseni Mthethwa-ke ube ngomunye wabadlali laphana kade benjini-ke kwi-Stellenbosch FC, kodwa-ke njengamanje-ke sokulindele ukuthi-ke i-Stellenbosch FC sisandeke sithole-ke omunye-ke ozovala-ke indawo yakhe. Wengane ukuthi-ke ngiyafisa-ke uzombona ukuthi ngabona-ke ucabangani-ke ngalo mdlali-ke osanse i-Kaizer Chiefs, ngabe uzokwazini-ke ukusiza amakhosi laphana ukuthi aqede-ke isomiso-ke sezindebe. Kanti-ke ngaphambilini wengane zakwethu siye sakubela ukuthi-ke i-Orlando Pirates nayo-ke ibingazibekile-ke phansi laphana-ke imfuna lo mdlali, kodwa i-Kaizer Chiefs-ke ikwazile-ke ukuthi-ke ishaye ekhanda-ke imthole. Wengane zakwethu sengiphuma njalo-ke mina ngintatheli yebhola yaku-YouTube. Ngambe uqala-ke ukubona ividiyo noma ungena kule channel yethu, ugcinezele usubscribe.